In the Bankulu. Until ilizwi ngelumemo Angithobeke ebandleni lamaNazaretha ngegama lenkosi amen. Ngithobeke emndenini womboza wofakazi ngegama lenkosi amen. Ufundisa uNtuli lo khona la endaweni ngokuzalwa amen. Cha indaba yokubonga ilula kakhulu amen. Ukubonga nje akubizi imali amen. Ngithanda ukudlula kule nkonzo ngingakafike ekubongeni enkonzweni nje kafakazi ufakazi uyinkonzo eyedwa amen. Angisho ngoba kuumzala wami haleluya. Ufakazi mangifika la sifunda iBhayibheli akanandaba ukuthi ngimdala athi hayi funda mfundisi ngelilanga funda bishop amen. Awangakushe ngize ngakho kodwa sesisezweni amen. Ngelilanga ngigcine ngingasabushongo uyinkonzo nje ngisho uhlangana naphi naye amen. Ngoba nasendleleni mangihlangana naye udrink inkonzo ka drink nje ukholwa yena amen. Ngakho ke kusho ukuthi bifanele lenkonzo unyazi lezulu likhombela ekhaya noma emagcekeni akwafakazi amen. Ngizoba mfishane ngithanda ukudlula ezwini njengomholi amen. Ukubonga kwami kusezwini futhi izwi liwukhiye ukukhulisa umuntu noma umntwana kaNkulunkulu amen. Ngifuna iziChronicles zesibili isahluko u7 ngifuna u13 no14 bese ngihlala phansi amen. Ngibone nami sengifaka ibuko ngayibeka phansi ngibona ukuthi kuyafundelwana bazongifundela nami haleluya. Cha ngibonge nzwakele ngizofundelwa uwe ake ngichaze la isigodini induna yami uDube amen. Inkosi yami uDube amen. Umholi wami ongiphethe ebandleni uDube amen. Bese kuthi unkosikazi ongiganile uMadube amen. Ikhansela lami uDube kusho ukuthi zonke izinto zami nje idade emafuthini kwaDube amen. Namhlanje ngifundelwa uDube amen. Ake ngisho nje ungakafunda ngithobeke ekumholi wami engembone eduzane namhlanje umfundisi uMlungwana amen. Cha mina ke ngikhonza ngesabatha abazalwane. Isayonje lesesikhonza ngesabatha ngiyayilandela izinto zaseNazaretha amen. Cha nangesikhathi eganwa ngangibuka ngibuka zonke izinto ezinhle ngibabona nabagxekayo abasha abakuthandayo. Ngelinye ilanga uNkulunkulu yodala umuntu kunozipho amen. Ngoba usho ukuthi umuntu ke ekhulume nezinto ezingamdingi aza abhede ngoba ukhuluma izinto ezingathinti yena ezingamdingi. Sisenkonzweni yokubonga 13 isahliverse njengalokho no 14. Ngiyalivala izulu. Uma ngiyakulivala izulu kusho ukuthi kukhona isikhathi la umdali wezulu ayolivala khona izulu. Ingabikho imvula. Ha. Noma ngiyaleza
isikhonyana sesike sashiswa ilanga belivale ngabomo umnikazi wezulu liyashakwaze wangathi utshani wethu uqhelwe ngopoison kanti uNkulunkulu umnikazi wabantu ushirithi ngelinye ilanga noma ngesinye isikhathi ngiyakuluvala izulu nesikhonyane ngisilethe sidle konke nobe nithokoza ngakho noma ngithuma izinhlupheko kubantu bami awuNkulunkulu wethu ayithuma nezinhlupheko kubantu uma abantu bami bebizwa ngegama lami ugabe njengokuthi abantu bakhe uma bebizwa ngelakho igama uthi uyakubezwa kuzo lezo inhlupheko njoba nakho siphila ilanga kade lishisa kanjena bayazithobisa bakhuleke inkonzo yokuthoba fakazi inkonzo yokuthoba bakhuleke kuye uthi kuyakwenzeka konke okuhle kubo ngenxa yokuzithoba mangiqhubeka nalelizwi ngiye ngibheke lapho ukuthi ha nendawo yangakithi ngasizakala nje ngami mangizithobile haleluya baphenduka ezonweni zabo ukhiye nje ukuphenduka ezonweni uphenduka ezonweni ngoba ukuthoba ungazenzisa ngathi uthobile kanti awuphendukile ezonweni zakho ngiyakuzwa ke ngisezulwini maka nje waphenduka uthi uJehova uyakuza esezulwini ula ekhaya wena kwafakaze amen hey fakazi sibonile lento esho kulungile thoba wena wasesikhwebezini inyamazana ngifundele kahle kakhulu amen fakazi ngokuthobeka kwakho sesibona amakhosi mina ngikhule ngizwa ukuthi inkosi ayingeni kwandlwana ayingeni kuphi nakuphi ibanga umkhuhlane sengiwabonile ngiphambana nawo khona la engena ngoba lithi iBhayibheli uma nithobekile nigcine kahle namasabatha kaJehova kuyawungena amakhosi emakhaya enu wena fakazi usunayo impendulo futhi uyimpendulo kwawena haleluya la ekhaya kungena yonke into osopolitiki bangena omaskandi bangenile kukhona abangena befike beshiya izinto ezinkulu kukhona abangena befike bezothatha izinto ezinkulu benganakile ukuthi bezishiya isibusiso bona haleluya sibonga ke kakhulu sibongele lezi insizwa ngihlale ngibona nje la ngiyabuka phela nami ngithi ngaye esikoleni ngibuke la emafonini ngibona kuthiwa indaba enkulu umide ngithi ngabe igama lethempeli noma yini kodwa kwase kuba no media amen haleluya namhlanje ngibone ngamehlo nginobufakazi obukhulu ngasiyo wakwafakazi kodwa ngifuna ukuthi uNkulunkulu muhle uthi uyakusizwa sezulwini mase phendukile sashiya ukona kwethu uNkulunkulu uyabathanda abanjalo amen ngiyabonga babucele ngidibana nawe njalo wenza lenkonzo amen cha mina ngeke ngenzwakele ngemfundelo ucela khona into akwangenzela yona edlangezwe wakijima phambili ofunda yese ngemuva ucele wakhe ngathi mina benzoyeka amen angithi phela ibuyibe khona lento sinami nguNtuli haleluya ucela uyabukisa ngawe ngiyabonga Ndosi amen In the Bankuloo.